vidi da ljudi ovdje ne može vjerovati da ima Hrvati u Angolu, u Afriku, pa baš mi je dobro biti sa ljudima koji zna reći čipčić. Da. It's great. It's awesome. I'm having fun. I'm enjoying. I'm playing sport. I mean, laying on the beach in the sun or swimming. It's wonderful. Ha sido una muy buena oportunidad porque son croatas que comparten la misma pasión que tengo yo. Entonces eso ya es una muy gran ventaja. Y obviamente se lo voy a recomendar a mis amigos porque si a mí me gustó vivirlo, quiero que ellos también lo vivan y lo podamos vivir todos juntos porque por algo somos amigos. Todos queremos compartir las mismas emociones y todos somos croatas. Jedino, samo da kažem još da smo jako umorni, jer mi smo upali u ekipu košarkašku Hrvatskih svjetskih igara, zato što jedan naš sunarodnjak upisao se za košarku, ali nažalost nismo imali dovoljno igrača, pa smo mi odlučili njemu da pripomognemo i da igramo košarku, a međutim mi nismo košarkaši i nas isto tamo rasturaju, ali nema veze, tu smo, družimo se, igramo, dajemo sve od sebe i to je to. Imamo sportski duh, to je najvažnije. Es gefällt uns wirklich super da. Es ist eine super Organisation und wir freuen uns, hier weiterhin mitzuspielen und in den nächsten 4 Jahren werden wir wieder teilnehmen. 50 metara slobodno, najuspješniji u stazi broj 3, Josip Čulina, Njemačka. Vraća se ne zbog sporta, ne samo zbog sporta, nego i zbog zabave, jer ljudi stvarno atmosferu predivno odigraju u Zagrebu. It's just a great atmosphere, you know, everyone here is just here to have a good time and to meet new people, so, you know, that's probably the best part, socializing and interacting with other young people of Croatian background. Los juegos son bárbaros, por eso volví, yo estuve en Zadar la vez pasada y después de vivirlo dije tengo que volver, aunque hipoteque la casa, tengo que volver acá. Y así la próxima vez que sea voy a hipotecar lo que sea, vender al perro, lo que sea para volver acá. Ovu pobjedu smo napose namijenili našim preostalim Hrvatima u Janjevu, kojih je oko 250 i koji žive u jako teškim i složenim uvjetima, što materijalnim, što političkim, ali vjerujemo da će ova pobjeda biti jedan mali doprinos njihovoj nadi za opstanak najstarije hrvatske dijaspore na Kosovu, našega Janjeva. Srbija je prošla dobro, mi smo bili treći, u polufinalu smo izgubili od šampiona turnira, od ekipe Janjeva i u malom finalu smo pobjedili, tako da smo zadovoljni rezultatom. Zovem se Daniel Rezić iz Švicarske, nastupam u stolnom tenisu, već 3. put. Jako bi drago opet doći tu. Not bad. I lost all the games, but it was close. Was mich am meisten begeistert hat, war das Zusammenkommen von allen möglichen kroatischen Sportlern aus der ganzen Welt. Und das Beisammensein hier, das war der beste Teil und beim nächsten Mal werde ich definitiv wieder dabei sein. Evo gledajte, prekrasne slike, ako možete okrenuti. Zastava zajednički u cilj se ide. Ovo su Hrvatske svjetske igre. Team players. Malacija, tige tarace, šakulače šjore, zije gracijan, svi originali, se karampale, otiče na festu za nas, kotorane. Najveće iskustvo svega je što se družimo i upoznajemo.
to je nešto najveće od svega ovdje, a takmičenje samo za sebe koliko se može. Aunque no hayan nacido acá, aunque tengan otra nación, otro país al que amen, se sienten también acá en casa, por así decirlo, porque este es su hogar. Ich bin zufrieden, hat Spaß gemacht und ich werde auch wiederkommen. Čestitam organizatorima na ovom prelijepom događaju. Krasno je i lijepo je vidjeti i osjećati da u grudima svih sudionika ovih svjetskih igara kuca, bez obzira iz koje zemlje oni dolazili, kuca jedno jedinstveno veliko hrvatsko srce. Yo estuve en los segundos juegos que se hicieron en Zadar y la verdad es que me enamoré, por eso estoy aquí de vuelta y lo pasamos muy bien y bueno, no hay que ser un deportista de alto rendimiento, así que es mejor todavía. There was no older people, there is all young people, so in the category over 60 I possibly have been first in that category. Ma evo, tu su me pozvali da dođem i na cross, sam se prijavio za 6 km i tako da sam uspio doći na drugo mjesto i tako. Und ich finde es sehr, sehr toll. Also ich habe, glaube ich, noch nie gehört, allgemein, dass sowas gibt, auch in anderen Ländern. Und deswegen finde ich es toll, auch dass wirklich die kroatische Regierung sich auch so viel Mühe gibt dementsprechend. Finde ich ganz toll. Mi smo do Molise, smo stari Hrvati, mi živimo na Molise i smo dol na svijeste igre, imamo na ekipe do nogometaše. A mi nismo dobili sve, ma je bila dobro za nas, zašto na ove svijeste igre mi imamo jedno srce i ja sam mislila za već jednu duhu. They should always come back home, as the priest, I believe, said in the church on the opening ceremonies that if you uproot the tree dies, and so once the roots come out, everything collapses. So no matter, if you're a second, third, whatever generation, you should remember your roots. Moje ime je Mislav, isto volonter. Eto, uključili smo se iz dobre volje, pomoć organizacije, ova plemenita ideja i dali smo sve od sebe, nije se baš ni spavalo, radilo se non stop, ali se ih zabavljalo, družilo, prijateljstva su tu, od Čilea, Argentine, Boke Kotorske, Bačke i tako dalje, tako da sve u svemu ideja super. Me fue muy bien, metí un gol, aunque fue en contra, pero fue lo más lindo que me pasó haber estado acá y disfrutar este momento y compartirlo con todos. Vidimo se na Hrvatskim svjetskim igrama.